igitondo cy'ihumure. muri kumwe na Apostle Nizeyimana Theogene, muhabwe umugisha Kuri Uplove. bakunzi ba Uplove, ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe, bifurije amahoro, urukundo n'ubuntu biva ku Mana. Ni cya gitondo cy'ihumure Imana yaduhaye. Ijambo ry'ihumure ry'umunsi riri muri Itangiriro 3:21. Haravuze ngo Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Iki gitondo Imana ari kigiye kukuremera, hari icyo Imana yiteguye gukora. Adamu na Eva bari bambaye ubusa, nta kintu bari bambaye, bari biyambitse ubucocero. Imana ibonye ibona ko badakwiye kwambara ubucocero, ibaha umwambaro w'uruhu barawambara. Imana igiye kwemera umwambaro w'uruhu, umwambaro ukomeye, umwambaro mwiza, umwambaro ufite icyo uvuga, umwambaro w'amahoro, umwambaro w'urukundo. Ho muri byakwambaye birarangiye, ibyo ari byarakwambaye birarangiye. Yesu agiye kwambika umwambaro mwiza, kandi umwambaro uzawishimira. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi ikwambika igukwize, ikwambika ibyishimo n'umunezero, ikwambika iterambere, ikwambika kugenda ibihugu, ikwambika igikundiro, ikwambika umunezero, ikwambika buri kimwe cyose. Urakoze Mwami Imana, ndagushimiye. Reka nsengere uyu muntu mu izina rya Yesu. Ndagusengeye ngo amahoro y'Imana bane nawe, urukundo rw'Imana rubane nawe, ndetse n'Imana y'amahoro ikugire neza. Akira amahoro ava ku Mana mu izina rya Yesu. Amen.